tears, broken body and soul. Jesus is only our hope. Despite all our tears, broken body and soul, Jesus is only our hope. Sangat kitang beluh pastoni melala tuhu perbeben ibas gelutan tapi labo bahasa kita lawas nadim kan Tuhan amin kia ilu basmata busuk ketem ukur peceda ulah sempat pengarah bentang bene ibas ate ceda tapi labo bahasa kita lawas nadim kan Tuhan amin dia ilu basmata busuk ketem ukur peceda